Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng National Hinyotra People's Front hinin kajan miet jong ka arterek uno pra arajar arpuar kilayo men kitbok kitriang yo dukhat jong kaseng uban let yakun ya kajingi le kai MME ha kajala Manipur uni usamla yo balatip kertengkum ujon sangriang ubabatru ya kam Assistant Sport Secretary kaseng NHPF unmi na kajala ha khatlai tarik uno pra arajar arpuar banmi khmat na benta kajat benriu bandet yakun persha ikiwe girang ya le kai jong kiwe kijala Nakaliang kaseng NHPF kilakit bok bat airu kajing kublay nakabentaw tayo samla ubadeiru dukhat kaseng bo unwan rayu so jong kajing jom. Syuk kaseng ru kakentu yakipat ba kabriu hinyo trap balada don kinu bakloy ben nok senyang lang nakabenta kinong yelek kai sports baper bakin sngob ha ban shim khialang bat ban ai ya kajing yarap nakabenta kajong ki. Nakaliang uba John ula ay man si Mickey Waypat ki kun samla bakim day ban pendek no ay yala kasam bat persang ban pelat yala di ne ki kam snio. Syuk ula ongru baka jing mentoy na kam yelek kai kadai kamet kapat ka bakot ka bakhya bat ban mi khmat shabar ka jilla naka benta ka jilla bat ka jat ban rio. Kerteng jaga region Sangriang te ngasa apa rian ro te ngabat asisten sport secretary jongka NHPF pengala lekai nadu senam arjar kendai Sure lah aja. ngala le bun keleng ni jongka neka Indian National level mah. national aldabi Mana masuk pada ni? mama Mama jauh i de penjak pa i kun jong mama di mentoi bang ayo akan ke sport oi ka kia mat kawai an represent ka judgment review te ade ka state ban kentiu ban represent ru ya ka India kane ka de ka kubor ban pentip ya ki pradok prastam khasi jungi ban lekai ne kamtam itu ki berubah dan lupa kasap katang kai te wat penle ai kasap ada pi kuat sang ban lekai ban ai tampan lagi kam jabo kam sniu ai tu ban ai ko play bajon belum member jongi nak tadi po motor circle ibadan ni kebenta ya ban let penisi benta sita po Tripura mi nang ni lai tarik te kumju nakaliang jongi kum kaseng lawan marmar balai pleng dijibut kam jo kaseng ya ban let cha bar jo state yimla mangin wala shai ni la sni kumju ka ka sni ba bentang lawan men Tripura mi bajon baknang ba bajon na let shagano ko jongi kon apa ile iya lenti kum ubreo le kum usamla kanang la menura yu so chuka jom te nakaliang jongi kum gaseng igentu ipi baknang menang ni shikman pentre sistem kanang cintre sistem ka jompi kalong ka buram igari ka jabri jongi bapila represent nam ta jela ka jongi hi brakawai berkum juru bapila hi represent hawi kasni yagari India hi berawai ngangai bakane kalong ru kubor mentak samla gi jongi ki bani simbenta hakiliang sport ki paper kanang bapila manlai na kinu gi snil ki ba bo nagri gar ri ke ba ya gi jongi pi gini ga jingile kai sport kalong ru ko jimentoy na menta ladi ho kumno kalong jimentoy na marka sport menta ka kentiu si siaro ya ka jingyo kamyo jam nota ila hiru penbet penbiang ya kaya ngasem te kumjuru shishu ya kabangi ru ngila khamtam banyalam nanti le ne banyarap yu member jungi khnang bu member jungi umpoi shikthang nakali ngaseng ni suban ai kublai ru ibarat bachukot ibarat jakar ko ibla ajaka yu member jungi ban persang mele ka ini kamrai barat wala ini dei bukan ai kamrai barat ru ilayo ru ikalahan represent nam takari bagaji meri kosti jungi berkawai te hoy nakaliang jungi ilay sistem kanno ban penbet penbiang re hoy baka deiru kosti ngingkong mengiyo ikibar kiba sedang bermix keman dan nakaliang asteng ru ngila menile menikun mengin penyo ikajaka kababiang kababet namenta member jungi kenang baka cek meri hi kenang ki samla jungi ru kinyo menta menisip menta lang ba ijon kanang bakal ni ke kecil lekai kalong kepa itenan nam ta ka jet beri ke jongi berapa wei
Subhar ban tentu iki tukhat ing jong cek beriu jong hi beriu hinyo trap la dan kino ro kiba lakloi menos nyang lang namenta kini ki player ki jong hi kiba jui le kai namenta ka sport hoi la da umdan sponsor abi ya keren ban ijon umdan sponsor umdan itu bayar mana menurut lakloi la da kidan kino ro kiba long kiba lakloi meni rap lang ya ijon lani ino member bila kai sport so ba berpenisim kia lang meniram kenang pakajak beri kasih ke jongi ke beri jong nyotram kan long ke penting sai hakila wei kibanuan